Sekreteri wa leta w'Amerika Mike Pompeo yageze muri Arabia Saudite ku wa gatatu avuye muri Ethiopia. Iki ni igihugu cya gatatu cya Afurika yasuye nyuma ya Senegal na Angola. Muri Sudani hari inzego z'abarinzi badasanzwe biyemeje kurwanya ruswa bagenzura ahantu hakorerwa imigati ndetse n'ubucuruzi bw'ifarini bukorwa ku masoko atazwi. Guverinoma ya Libya yemewe n'amahanga yahagaritse ibiganiro byateguwe n'umuryango w'abibumbye bijyanye n'ihagarikwa ry'intambara mu murwa mukuru. Ni nyuma y'uko abarwanyi bigaruriye uburasirazuba bw'igihugu barashe icyambu cya Tripoli. Icyorezo cy'inzige ku nshuro ya gatatu cyaraye kigeze mu gihugu cya Uganda. Ni ikibazo gihangayikishije cyane abahinzi bo mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Naho muri Mozambique hari umugabo umaze imyaka 20 atunganya imisatsi, yibanda cyane ku mideri igizweho n'imisatsi kamere muri salo ze 3 mu murwa mukuru Maputo.